Pošto se približavaju uskršnji praznici, tako je se povećala potreba za ribom i tako se paralelno s time povećava i ilegalna delatnost u ribarstvu. Zato ribočuvarska služba Vojvodine šume će da izvrši vanrednu kontrolu ribolovnih područja na Labudovom oknu, odnosno do Smederevske ade na 40 km na Dunavu u Banatu i 23 ribočuvara sa 10 čamaca, sa jednim airbotom, sa 2 glisera, sa termivizijskim kamerama i sa sonarima u nadi da će da zapleni mreže i samolovne nedozvoljene arate koji su zabranjeni za vreme mresta ribe u aprilu i u maju i ujutro ćemo videti rezultate. Znači, kako smo najavili sinoćnu akciju, možemo da konstatujemo da uprkos lošim vremenskim uslovima, jak vetar je bio i košava i zapadni vetar i bilo je opasno raditi vanrednu kontrolu ribolovnih područja, ali akcija, kao što vidite iza mene, je uspela jer je zaplenjeno oko 2 km mreža i više desetina nedozvoljenih ribolovnih alata, odnosno 11 matica, velikih matica šarana je vraćena u Dunav, što u značajnoj meri doprinosi mrestu ribe.